Mirurungano ĩrĩa ĩrakoretwo kuo makĩria gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ ũndũ ũkoretwo ũhotometie wonjoria na njĩra nene. Onjoria thoko ya Gikomba marĩ amwe arĩa matangĩenda kũigua gũcokereria kwa mĩrũrũngano ĩno. Jane Wanjoki Njeri nĩ ũmwe wa onjoria thoko-inĩ ĩno, rĩu agĩtarĩria hathara ĩrĩa ĩracũngĩrĩirio onjoria aingĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩno. Tumeenda hasara juu hatukuwa tunafungua duka. Tulikuwa tunasikia leo ni Monday, sote Gikomba mzima tunafunga. Hatukuwa tunaendelea na kazi. Tumeenda hasara ya pesa mingi sana. Kama mimi nimeenda hasara juu nilikuwa nilipe store kama hii, pesa ya store singepata hii mwezi. Juu kwa mwezi tulikuwa tunaona tutafanyanga siku 4. Jina gatarĩria thoko ĩno gũkorwo ĩrĩ kĩhumo kĩa umithio kũrĩ Akenya aingĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi na kaunti-inĩ ingĩ. Rĩu iguano wa kĩũteti ũkĩgwetwo ta njĩra njega ya gũtigĩrĩra Akenya nĩmemathĩra umithio wao wa mũthenya. Naweza sema nimepoteza kama 1200 sasa kwa hizo siku. Juu siku anafanya sales yoyote. Nilikuwa nakunja, tunaambiwa maandamano iko, tunafunga, tunaenda nyumbani. Upande wa opposition na serikali, rais wetu tunashukuru sana kwa sababu sasa maandamano ikiisha kazi itafanyika kwa usalama. Kila mtu atakuwa kazi, Wakenya wengi zaidi ya milioni 8 Kenya mzima, kwa sababu hii sekta ya mtumba iko town zote Kenya mzima. Thirikari ikoneka kũmũrĩkwo kumana na ciĩranĩro itahingaga makĩria harĩ waki wa thoko ĩno. Soko ya Gikomba ni kama iliisha. Tangu mambo ya moto ikunje, soko tuliagizwa itatengenezwa. Na mpaka saa hii tunasubiri hiyo soko na tuoni saa hii tuko desperate wengi. Hawana kwa kuhusia mzigo. Juu soko iliisha, hata ukienda huko chini utakuta kuliisha kwote. Hakuna mahali kuna soko. Ona thengia gavana wa Nairobi Johnson Sakaja gũkũreranĩire waki wa rũthingo thoko-inĩ ĩno nĩguo kũgirĩrĩria mĩaki ya mahinda kwa mahinda. Kiranĩro gĩkĩ gĩkoneka gũtigwo kĩrĩo kĩranĩro gĩtarahinga. Our governor alitupromise anakuja kuweka ukuta. Sasa after kuweka ukuta ndio wajue vile watafanya. Na mpaka ya leo hata governor wetu Sakaja hatujamuona, hata akuja atuambie vile kunaendelea. Tunamuomba Mr. Governor, tafadhali tuite utueleze kunaendaje, sababu hatuonangi wenye tunatuma warudishangi ripoti vile kunaendelea. Sisi tuite, hata sisi tukunje tusikie vile mnasema. Mathina ma onjoria makaibĩrĩrio nĩ mũrigo wa magoti makĩria gĩcukĩro-inĩ kĩa mĩrigo kĩa Mombatha. Kama mzigo nimeongezwa njute na mimi nitaongeza. Na huyu ndio tunaita asura. Mimi najiita asura. Mimi nisikwe mkono na serikali na mimi nasika huyu mdogo. Rĩu ihoya nĩ kũrĩ thirikari gũtigĩrĩra onjoria ya matirĩ hatĩka-inĩ ya kũnyarirĩka na kũrwo nĩ umithio wao wa o mũthenya. Mr. Kuria, wetu minister, tafadhali tuangalie na macho ya huruma. Tafadhali jamba itu ya rũrĩrĩ uturore na ritho rĩaku rĩa tha, tondũ we nĩtũkwendete. Jaribu utuangalie na macho yako ya huruma. La tatu, nakumbuka rais katika kampeni zake alisema ataangalia mambo ya license ziwache kuwa mingi, ifanywe kuwa license moja. Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.